ဒီနေ့တကယ်ဆိုလို့ဒီတရင်သူနေမိပါလားကော်ပိုလပြောသူမဆိုရိုတော့ BGF တေကိုကဆတဖပါဖို့လို့တာတော့ပြောသူဟဲနီလောဟိုရဲစူထောအထောဝဲဒါလမွန်ထရကော်ဒီတကီဟဝပူတဖခါလော့တပလစ်ဖလောကလိုဒိုကလိုဖိုလက်တီဘူကပိုကမလက်တပြောမှာအော်လောကလေအာဟောတော့ကဲရောဝဲတာတပလစ်တဖုတလောဘယောအခုဖောဖို့နော်ဘာသလိုစကလေစူတလောကအဝဲရနေလောကလာညာအီလာ February ထောခိသောခိရိုခိခိနီအနီအခါလူနေခိရှိချက်တော့ BGF အတိကိုကောဆေဖနီလောဝဲတာလေပသောပူလမေဝဲတွဲလကောချာတီပလီတာကရိုပူဝီလခိ Seminia tapo kyon dog lu tu plate mi do ke NL tikina we ye ni ka phu suphu o no to kho ni KNL timi do ko pa mani we da BGA aklo ek de ko BGA ti we da ga no mani we da do klo magazine te be do BGF siko ko sha par pha khu tha ku we khele ni lo ti ni ko phe ha la kho khu ne ri tu ha kho khon ne lu shi mi ni che do BGF atiku ko shaတော့ပြီးသီမဆူရောစကခါစီခမယလူရတ်တော့ဘီယေထိုရှိတလဘာတော့ခရမေအလကျော်ဝေခလာဝရကလဘာတော့အာဂဆူဘလပသဝပူတို့တော့ခလာစီကဘာရဆူဘူတကောစာမီနူဂရူမေခုဒဝရကပိုပါအာဂောတော့ချိဘကပိုကမလက်ပါโอเคလာဒုသဝရဘူလေပါနော်မခိထကူဝေဆူတလာအဂါနီလောဒီနီလာ February ထောက်တော့စီကီရိုခီနီကိုခေါ်နေတရှိမီနေချက်တော့KNL tiki yesu to phola thurit pa you know khawe bio tu phe thwithi no chile pu abesere blo no bio thir pa ti wi da ga no ba do pe ga kho tat tin ya lo ti ba no KNL tiki yesu to phola thurit pa mani we da klo k3 ko no chat de ye mi ni lo tin ni kho do kho phe la February tho to si ki ni kho kho no ta se mi ni che do bio thir phu ko la mi wa sa ka khasi khamaya lu ya ba por lo ta no BGF ko ko share ro shit le ba to ko me o le jo wi khala wa da ko a go su le pe so pu da twithi so pu a go ko ke ta wa da pli da phu no da la ba yo le ti bu ko po kum le pa a go a pho ko so pu ti pa o ke la du so bu le ba no ba khu da ku wi da su da lo a go ga su da lo da kle le da lo da kle khele ni lo sa ta phe la February tho khu to ki ni bio tu do BGA tu pa khu lo ta do ba ta ko me all jo we heni lo we phe thwi si u do khati we da pho mi so pha jo yi we la ki ni awe ti khat bru lo we da pro ti pa a ko ko lo bio tu do BGA tu si pa kha lo we da klu ba do a go di ya pho ko ba ti we si ko do ba na ki du ni lo ti ni da so le tu du ti ya ti ni da pe lo mo pa do na na pho ko de ma minute ke